bajya sayidenti aba tabamutera muri bompira abana bakama ba Buhweju district omuzano gubire guryo go kuhamya omukago hagati ya Radio West hamwe n'abantu bo muri Buhweju kandi abakazi nabo bigwireho nuko ababuhweju bakateba gore mwanya munegere mu dakika zo kubanza. Umupira gw'abakazi guhwire na Buhweju egusingire na gore mu ahari zoro bitugubire gutanguhi ahabwo mutindo gw'abakazi ba timu ya Radio West borekere. Na bwanyuma hakurasereho gw'abashija aba timu ya Radio West barukuritana na timu ya Buhweju kandi aho umuzano gugire kwera timu zombiri zeorekera mutindo murunji aho Buhweju egusingire na gore mu ahari zoro. Aho naho omujwekerwa w'ishengero ahabwa Buhweju asimira ba Radio West ahabwo buhereza burunji kandi asimise miliyoni emwe omusente za Uganda ezoboroho ahabwo kujaguza emyaka 20 eyo buhereza kandi omukoro mukuru no gwija kubahebera 27 okwezoku ahacheka cheka ompira batsinga konka twattrainingiye kurunji kandi ahamya nguru yari nagore batera yaruga hari munonga konka otherwise tone twabasa kusinga konka kurujirira we really made it echabasa kusemezamu no honorable mwijuke okureba nazano ompira murunje omushija kana musigazi kana basa kutwara Buhweju kandi ko kumbe n'abaganise ba Radio West na TV n'urumuri omwizina yanya Buhweju baherezente entambanga mnonga yeshi hiyo ngenda kubebaza abarukunde je imwinire Radio West Vision Group TV West hamwe n'urumuri tikintu kuzanisa we can't take it for granted tubakunda kandi cyo mukutwetera bwakire bwizere kuri abo bembeze banyu tukija twiruka tutakureba nyuma. Timu ya Vision Group yompira gwebigereri izoba yakora kurunji omumpaka za round ya kana ezama kampani gambara bwanyuma yo kusinga mizane ebiri ekagwa makazi gumwe ahamizane yaba hache intare grounds zo muri kaceka amakampani nkaga nigoga yitabo mu mizaneji eyabaheri izoba so ekije kutwera tandika kweyongerayo kumakinga sure nti twa season eragende kwendera turiyo myanya mirungi so twagumiza muneji performance yitwayo reseri izoba abazani bitu midfield zitu nzozibe zinobuzubuna na striking line but twazongera mwamani kandi ninye namaskonti empira yonera bene ija atofuko kusinga kwira ati ntizaguma tukora game wins. Vision Group etwire nezana kobi omumpaka za round 3 ezihereruchere erizoba yatandikaje barukugutura timu y'abasave yabambara abasingana gori 3 aharubusha nabwanyuma bakurasaho timu ya Ice Streams eyibahonda gore mu ahari zoro kandi omuzano gwa hamhero bagwa makazi na timu ya staff y'abakozi aba Makere University Business School hatino tebere mugenzi we omuzane ndijo timu ya Coca-Cola yasinga MTN Uganda omuzano gw'amani ogwa gore mu ahari zoro kandi yo timu ya Centenary Bank yagumizamo ekikomero mutindo gwo butatsingwa muzano gono mu mpakezi nobwera abiyagwa makazi n'aba Reham Kora hatino tebere mugenzi we kurujira season kwetandikire turatandikireje abo kujya tukatwine mu injuries zateganisemu kuyaho kugira ngo nawe still nabo kujya tukakora draws nyingi konka ninguhamizangu season nanka season yakwa tuzakuba tu at least closingire gap kaburijo twine companies nkaga season yona kuko nabagambera season ejine ya outing ne ya kana tukine outing zezindi na tugerezo ku reducing congestion aho kujya companies kabanyinyi hatu tuzane sebishayi 8 ya 20 sebishayi mukaga twayongera kujya ba 8 DJ
longs. Naione aka.